manje wona mncane nginayo yonke vele manje mncane nginayo yonke kodwa ngathi kwangumele usuke nje lo munwe ya kufanele usuke awuphenduli ngoba odokotela basho ukuthi kufanele unqunywe lo munwe indlela oyiyo osubhibhile somkhulu usunana nobomvu indlela ngangalali ngisho ebusuku kuze kuse ngibhekile engasho ngithi ukuthi lesanda bangishaya ngasho sasinomusi tangisola mina bakushaya ngani bahle babefuna ungifinganisha yonke imini yami ngesando bese ngibekisa umuntu isando kanje chafaza bathe bese ushayile lo uqala umuntu kwangazi ukuthi indlela engazizwa ukuthi igazi lisokophozo liyakhuphuka nyuka ngabona ukuthi ngeke la ngizoshona la ayingakhayiza kakhulu kwakhona ibhude eyangizwele ikhona kubona la bafethu yathi hayi ngeke bafethu ngeke ngizobulala ingane yabantu yona yonile impela kodwa ningabe seniqedelela kanje yabo wezwani ngeke igazi lisokophozo likhuphuka linyuka futhi maybe ngeke sayabona ngiyashona straight ayingakhayiza kakhulu ngathi awubeleni umuntu omboshawa oyisibaca baca wahlibuka uzipho laphuma same time ngabona ukuthi yabona ngizofa ngiyachona ngiyanqunya straight ngiyanqunya ushawelani ngishawela indaba yefoni phela sho sikhona umuntu sasisebenza naye la senze i-bricklaying yabo mfethu lona njalo ntambama mase sihamba ifoni yakhe uyishiya kumina amathuluzi asala kumina yabona ntambama mase ebuyile edrobheni abuya thatha ifoni yakhe amathuluzi vela la kumina kusenza ukubona amathuluzi sesosebenza shuthi nami ngelela ungishiye vela angishela ngisho imali yokubhema yabona nami ngivele ngilinga usathana nakhona hayi ukuthi ngiyidayisa ifoni yakhe ngibambisa ngayo kumeshent yabona angihambisa ngayo kumeshent ifoni hayi umeshent vela anginikeza iskefu yabo shuthi ngithatha iskefu sa 150 yabo vele ngiyathi 150 into engizoyikhaba vele into eyodwa siwoqazisele eSpanini vele ngiyothi shape bricklaying neplumbing okay shuthi mangithi ngakusasa ngiyavuka akafiki umlungu wami lefuna sosebenza naye lengimsho ifoni yakhe ngithi kwaqo waphela ngizomchazela ukuthi hayi mlungu wami ifoni ngibambise kumeshent bengiqalekile phela ngibona ungabuyi ntambama ngizonginika imali yeskefu yabona hayi bona umlungu akafika nawe umlungu uyibanjela imamazwa vele wakhona sifuna sisebenze hayi uhlala emathangeni naye uhlala emathangeni umlungu ngiyaqayekile wena uyafo arrest bavele ngathi hayi umlungu ucela ngeghost ngibuyele ngimeshede angimtshela imeshede awuphinde vele umeshede yena vele wangilinga vele sengimdayisele wona le foni ama Samsung Galaxy lawa ngavele ngalingeka nami ngathi hayi imeshede thatha wama ngithi ngifuna uqede isikweletu imeshent usingeke ngiqede isikweletu ngone ngidayisele yona le foni ngicatha hayi ngathi hayi sengolibamba lishisa ngolibamba lishisa kamniya ngathi ayithathe imeshent ngathi ufuna ongibuza ngathi ngifuna imali ngathi akalethe islip hayi wakhala ngagcina ngimnika ngo7 ngathi ayithathe ngawo7 hayi ngempela hayi uthatha u7 onginikeza u7 clip meshent ngihlale nami ngibheme la meshent ayingqonqo ngabhema kwaMhlazane amancane ngenkani hayi ngabona ke jampile la bheme nje sengudlile nje 4 clip nje la meshent ebafise ungafise imoshe imali lesimafite 4 clip ngihamba mawuthi nama-hour amabili sengithatha 400 zophela ngoba ngibheme iwunga nerock yabiza irock hayi sengisele lo 7 clip sengisele no300 hayi kube khona ethi awuhambe ekhaya kancane usuyoshawa umoya ngishuye ekhaya bo hayi ngihambe ngifike ekhaya ngirelaxe ngishaya igawula ngidle mangiqeda ukudla ekhaya hayi phinde futhi ngibuyele kwaMeshent kanti ukubuyela kwaMeshent umjida lo ngimsebenzela useyenza uza la elokishini emayifikele ekhaya yafika ngibheka ngithole ekhaya yabo sengidlile iclip kulo 300 athusele ngiyaphema la Meshent ngirelaxile shuthi kube khona wagcina emtshelisa hayi ukampalo uMeshent angasekhaya ukuthiwa umpanga so ukampalo uyabhema lapha kampalo hayi ngisuke ngikhuphuka ngiyaphezulu yabo uma nginyuka may asuka khuphuwele mfethu eze kumina phezulu kampanga emefika kampanga ngikhona ngithole yabo uchilile ntwana uvalo lapho ngizothina mase ngidayisile phela ifoni yabe ungcono ngisabambisile yabo bese noma ngishaya ngempama kodwa ngishaya uyaphetha usuqaleka kambe yabo kube into endlulayo akhokhele 150 lo kube ukuthi uzobamba imali yami kutshenga kusetshenzwa manje kinga ngise ngidayisile ifoni yakhe
hayi mayifika manje ziphi izinto zamathuluzi asekhaya iphi ifoni qale ngibakaza hayi ifoni ikhona isekhaya la hayi asehle ngifuna ifoni akwazi amathuluzi vele yazi ahlala kuwena abanga lapha amathuluzi khona i-story ngishiya khona i-grinder evese ingakumina sisebenza ngama-grinder specify nama-tiles phansi kwi-floor i-grinder sengayidayisa dala ama-grinder vele thina bese nama-grinder u-3 bese mayifuna i-grinder ngisaseleya kulawa khona ngiphathe yona le ngayidayisa isekho hayi ngihambe seyekhaya masifika ekhaya afika athi ngimboleka ifoni ngishona ekamereni ngibuye singumuntu angazisi ifoni uyafika kamereni yami sekuvule iwindi ifoni asekho zonke namathuluzi khona ngasekho khona igrind engasekho sengikhanda istory manje sengibuyisa lesa story leya grind yalahle usiyaqoba konke manje khona igrind engasekho lapha ekamereni ifoni ayikho nafethu hayibo manje kuthi ungayisho leyo nto fethu serious fethu yabo angazi nami kwenzakaleni fethu angazi ngishiye ngivale yonke namawindi bevaliwe fethu ekamereni la ngikhiya yabo uyongibona ngivula phambi kwakho bekhiya ngisho ekamereni athi hayi ngeke manje kuse fethu yabo nje le ndaba yakho fethu ngeke ngisafuna ngifakile ibuko yabo hayi hamba ucasukile ngiyambona ucasukile kube khona into ngibaleke la awume khona 1+1 ngibaleke ngisale maybe akuyena umuntu wasekhaya lokuqala ngcono ukugangela umuntu wakini obuyazi uzokushaya kuwena ngani kuzwele kanti uhamba nje usayosesha ngefoni yakhe hey ahambe lo fethu mayihamba ayishaya distance yakhe uyahamba yabuza kubafethu hayi ubephethe lo ifoni izolo wana kameshenti wafika kameshenti wabambisa ngaifoni sinesigcine lapho leso story ebambisa ngefoni ubambise ngefoni bekuyifoni enjani le hayi Samsung Galaxy Bond bani hayi bamuyisela abafethu hayibo hayi bona ngento disi yabuyise ayisabuyi ihamba sibuyihamba le format ize ekhaya hayi lamuko ukuthi hayi thatha isibindi fana hayi ngibalinde ngihlale evrand ekhaya ngibalinde befika kuthiwa yaya manje Nkosi yaya sihambe fethu hawu sihamba siyaphi manje fethu hawu igama lelo fethu kuthi uNikho lo fethu ngishilo sihamba siyaphi manje Nikho fethu hayi asihambe manje Nkosi fethu ngifuna siye la ubambise khona ngefoni yami bambise ngefoni manje fethu walo sitshele into hawu uthi ungakhuluma into ngeke ngibambise ngefoni manje Nkosi lento asisheshe siyilungise kusa-early fethu ukuze ungalimali nami yabo intenze sathi ngizingithi ngixavunele enye ibhara yabo yahamba la uhamba nefezo ifise khona phara sihamba nosithola funa ifoni yaNikho arazi ngixolisa ayisambe hayi vele ngithi ayabona sacrifice yakhona kapha umthetho indoda ifoni iyafuneka masifika kampa umpake kusesithawu yescore ayilishi chapchap umini ngicine ngikhuluma iqiniso arazi yami bafithi manje ngitshela iqiniso sebengishayile razi yami ngitshela iqiniso yabo into esenza ngikhulume ngibone lo seqhamuka nesagili yabona la shothi ngisazophanel bhiso ngizophanel bhiso ngithi hayi man razi ngicela iqiniso kahle bafethu umlungu wami owenza iphutha uyazi umlungu wami mina ngiyabhema futhi ngibhema kakhulu indlela engibhema ngayo ngine arrest njengoba ngine arrest manje sengingasayitholi into yami ngicina sengenza noma yini engangifikele ukuthi ngenze ukuthi ukuze ngithole into eyami ukuthi ngibheme so razi yami ngikhuluma iqiniso ifoni yamfethu ngaqala ngabambisa ngayo yabo kumeshenti wanginikeza iso skip sa150 yabo mangabe sengibuya ngakhasa ngise ngifuna ukuzo-add noma sa$50 ngoba phela ngibona umlungu akabuyi umeshenti usevele uthi ngimdayisele yona ifoni ngithi ngiyabharaja athi ngeke ngi-addele isikweletu naloko ngcono ngidayisele elami ukuthi ngiqalile futhi ngithatha nge-arrost ngcine sengiyidayisa ifoni yameshenti ungantsheli nawo 200 osele kuleyo mali leyo futhi imali engakumeshenti 5 clip imali efuna ngibuyisele imeshenti 5 clip abuyisa ifoni ngikhuluma nje umeshenti sefika wayidayisa ifoni esithawu hayi ekuba ukuthi hayi ngiyafaswa manje ngifaswa ngentambo la ngiyaboshwa kuthiwa ngihlale phansi la ngihlale phansi kulendo umeshenti eyafika hayi mayifika unhlaka afika unhlaka ziphi labo hayi abasho la bafike bethi hayi lo futhi la futhi sizofuna ifoni lodayisele yona le mfana lo isekho leyo nto kade ngayidayisa loo nto hayi bodayisa nini ngidayisa izolo esithawu nawo phela mina ngisengifonile bafethu ngifuna ukuthi ngi-add imali yokuskora yabo lona hayi ndoda ngeke ndoda hayi manje kusokhulume nawo umeshenti wakho futhi unhlaka futhi kusayindlela zingosisila uyazi ifoni udayisele amakwerekwere esithawu futhi ungeke usayithola vele ngisangane kakhulu hayi manje Nkosi futhi hayi ayikho into esizoyenza sihambe fethu
hayi bengixavule ngiboshiwe lapho ngihamba nje kabuhlungu ngiboshwe nezandla lezi usuyisigebengu manje sengisigebengu manje bebehamba nami bahamba nami bayakhona umfulo ongasekhaya kuthiwa semngeni hayi makufika lapha la kwafika khona kwafika khona kwathiwa ngikhethani ukuthi ngithole ikhe khona le nto kuthiwa iCane yayazi kuthiwa ngikhethani ukuthi ngishawe ngeCane imvimbe ewu-50 noma ngithole isando la esandleni kwathiwa ngisibeka nje isandla sami phansi phezu kwetshe lidwala hey ngisho ngithi ayi abo la razo yami akukho engingakukhetha kuthiwa ake siqale ngeCane sibone uzokwazi ukuyimela ebeshathe seshaya imvibo sengiyaye ngisukume ewu-10 ngithi hayi ewu-10 imvibo ngithi hayi ngeke lapha hayi ngihlanya ukuthi ngiyakhala manje ngikhala ngiminyembezi ngiyaxolisa abafundi ngicela ngixolele abafundi ngiphinde ngenze iphutha efana lelo but nikuyazi nami ngisebenzela ngeplumbing futhi ngisebenzela ngebricklaying futhi angitshontshe mina futhi nami ngalingeka futhi ngefoni yakhe yabo athi manje ukuthi ayikho into engizoyikhuma la wona usadinga ipunishment awakapunishwa wena hey kube kuthiwa ngibeka isandla phansi ngithi ngesiparaji sesandla kuthiwa beka la wena hey khona lo munye oyikakapane uvele afike mina ngixavune nje wani eka lapha hey kwelo uvele ushaywe aqala wona lo muntu ngesandla wathi methi qafa ayingeza ukuthi ayingeke yabo lapho sengikhuluma ngathi izwi liyanqamuka yabo lo ayibabona lapho singeke yashona ingane yabo ngathi nomoya uya off card uzokusukuma igazi ngizokusukuma igazi awukhathi ubeka nje isandla sokuqala yongazi konke esisokopho zishisa igazi emayikhuphuka athi fika la ngeke usayibona inhliziyo yami izolokho ngoba sengikhuluma mfisa athi ayingeke mfisa kwakhona irazi engizwelayo athi hayi bafisa ngeke ngizoyibulala ingane laba ubani silime shawudu ngesandla kanti ibulala ingane isole lesikole nje isole lesikole sengiqavule lesikole bese asikhayi phela lesikole engiyasho ukuthi inayo inkinga uzibo hayi ngivele ngibone yabo la hayi bafisa umuntu oyifaka esobishini yezo ebafisa iwunga bafetha ekhanya bafetha yabo lethi iwunga ayikho right bafetha ngifise ngisho ukuthi neyouth esakhula bese ingangeni kulodoti lo udoti lento bafethe sayibhema bafethe ubulalazwe lo bafethe ubulalazwe kakhulu ngendlela ukuthi bafethe mina abaningi abafethe sebeshonile phambi kwakhe ebulawa yona iwunga le abo nje kuyimanje khona bafethe abasanda kushona la labo uthu bedutshulwa igwegwe benza lento yokuphahlaza imoto phahlaza imoto amathema bephahlaza imoto leyo kanti baphahlaza imoto yomuntu ophethe isibhamu yabo umuntu khathi bephahlaza imoto ukuthi lo muntu makushiwo kuthiwa ngazuthi wazenze ngazuthi uyathuka yabo lona hey bafetha ngiyaxolisa futhi ngenzeni yabo lona ugcwele lethi ifoni lethi imali yabo khathi lethi ifoni lethi imali abanikeze kamnandi khathi beflathela lo vele adonsa isibhamu la bedonsa isibhamu abashaya vele basala kwi-close range eduzane ubanemba nje kamnandi abashaya udindiliziyane phansi wawalinda futhi amaphoyisa lo razo wawalinda wangabaleka wawalinda izinto zakhe zisangakubona balele phansi njalo ifoni ingakubona imali ingakubona afika amaphoyisa asho imoto lifile iwindi isibhamu sisemthethweni phela vele usuwenza i-self defense ngesibhamu sisemthethweni ukuthi vele awunide bekuhlasela washo ukuthi kuyi-self defense usinokuthi hambe into zami ngibona ukuthi angisolve kanje lento bashona abafethu laba abafethu lawo omunye kuthiwa usigwili omunye kuthiwa usakhile mabeshona mfethu imndeni yabi yakhona nje bathola ukuthi bangcwabe umndeni wasigwili ngagcina ufikile wasakhile awutholakalanga wasakhile ngicanga ukuthi ngizogcina ngicatsha by lezi zinto zamasipala ngicotshela into zamasipala abafethu abaningi napola ngathi abafuni ukuphanda yabo mina leyo ngathole sesifundo sami sesando lengishawa iyasebenza induku ufuna usitshela lokho hayi induku iyasebenza iyabashintsha abafethu abaningi abo mina ngayitshela lapho ukuthi okay makuthiwa ngiqhubeka ngiyabhema kodwa indaba yokuganga no abo mina razami sengiphantela ngamakhaliphosi emakani engiphatha ngayi-scrap yathi nje manje ngibalekela kona ukuganga yabo abafethu abaningi bayaganga la kufuna baganga kakhulu benza into ey'bhedayo efuthi ngisho ngithi yabo kusasa umuntu uzoyenza into leyo ephumelele kodwa one day khona usuku olulodwa la akayobhajwa khona yabo i-wrong lento yewunga bafethu so yena bafo ukubuza nje yena wayeyishiya ngangqondoli ifoni kuwena ngathini wayeshiya ngokuthi ifoni phela wena mfethu ubalekela ukuthi into engiyibuka babexabana nokhuni wakhe ngithi ube nentombi eyiningi yabo so nje ube nentombi eyiningi futhi ngena ama calls akhama kwindawo kwabanye umama
unalo queen lo kanti lo queen verse nawe ibheke ukuthi yena standard le kahle ifoni oyishiya kumina mengabe eyakulo queen lo enzela ukuthi futhi mengabe efuna ungitshela sasa siyavuka ukwazi ukuthi afonele le phone angitshela manje sasa siyavuka yabona wena into eyishela okadlo wayishela imkhuba yenza vele abantu lento lokuthi ebe namafoni amabili khona esala lapha khona esala lapha khona ehamba naye yabo kumina nje oyishiya le oyishiya le touch screen eSamsung kala bese hamba nale namabhathini eParish wenzela ukuthiya kahle kuyimamazi yabo yebafu emveni kokuba umuntu eseyibhemile imali yecala uthotha untshontsha ifoni noma untshontsha iketela noma untshontsheleni immediately nje uqeda yini efike ekhanda lakho bafu ngifuna uqamba manga abo ngesikhathi usayenza into awunaki uyahamba uyenze kahle yonke into yakho uthola imali abo ngesikhathi usabhema iyaqala ibuya kancane nembezo shy flop yabona shy flop yabo awukodwa wasiqeda iskiff ayiloqala khona uyisole uzokwenza kanjani mfethu ngaba ngibonile yabo solo kuyibuza iphendule ngaba ngibonile yabo uyasho ukuthi yabo nje ngendlela ukuthi ibhuti wami mangathiwa usubanjiwe usuyakhweshina ungavela uyijampise wena uthi ngenzile lento ngendlela inhliziyo yakhe esuke heartful heart beaten ngayo usuke sishayela iduze ngempela uzuza yabo manje ngisecaleni yabo islimi ungavethi iwunga wenza into manje kodwa once waphika ukubhema usuyaqala uyisola mina into engisola lapho lento inamadimoni yabo lethi usaqalekile amadimoni lawa ayakuthuma ukuthi yenze lento ngoba usungacabanga ukuthi usuyenza lento le bese ibuya nayo yabona kodwa usucabangele for real manje ukuthi mangibhemile manje hayi ngiqedile kodwa once waqeda ukubhema khathi usu-enjoy ngisho noguftwa leso skefu was-enjoy ngoba yazini uma ngisukucabanga ukuthi ijampile yabo ijampile ngisenkingeni ishubile yabo lona iyona nje into wena yini ngesiyenza ukuthi manje uyazazi uphethe ifoni entshontshe usuhamba unikisa ngayo ubukisa ngayo ukuthi hayi ngisabambisa amajita yini ngabe ukwazi kwakho wedwa nalomuntu obambisa phela inkinga yento hayi ukuthi nami ngisuke ngihamba ngitshengisa abantu lento yenzeka kaMeshent ngikhathi ngifika kaMeshent ngizobambisa ngayo sekukhona ama-hours vele azobhema lapha phansi yabo asibuka sonke isitori wasikhuluma noMeshent ayabona yonke into usikhonsakalayo yabo bese khona ama-hours agrand ayishayela uShathaba bese khona ama-hours lawa athi mayifuna ukubhema ayingcengele ngamagaba abanye abafethu hayi sambona razi abo nje razi mungasiniki into engaka singakutshela lokho iqinisa yibona futhi naye siyaqabula iclaim muzi roji hayi bafethu mina aningibekene isithombeni yabo sebeyaskipha ku-story wenza kanje abafethu abafuna ukuphanda ngani ngamagama abanye abantu which is wrong mfethu bezothi yayibona loo nto umuntu enze ngathi usikhuluma umuntu omfake ungeni mfethu yabo nje umuntu wayifaka yena esilingweni mele into yakho njengokuqala kwakho yabo inkinga yabafethu ileyo mfethu uyindoda eyazi imisebenzi eminingi uNkulunkulu ukubusisile wenza ibricklaying wazi ukwenza iplumbing uyifunde phi yonke le misebenzi ngathini ibricklaying ngaqala ngayifundisa ubaba baba wami vele yize bricklayer ubena ne-civil construction so yena umuntu wangifundisa nje inkontrakeni yakhe bebesebenza ngani ngokwakha nogesi nawamanzi futhi bewafaka ngendlela ukuthi nami ngithe sengiqala sengikhulile sengifunda grade 10 11 12 baba besenoko uma kuthi ama-holiday noma ama-weekend baba hambe nami social ispan yabo hambe nami social ispan and futhi kathi social ispan uyangithi ngifuna ufunde ngifuna uyazi lento isinkwa lesi mfana wami yabo lona bona mina nje ngikhuliswa nikhuni bangaka ngikhulisa ngemali yayo lento nginemizi ngiyakhile ngemali yayo lento le yabo lona futhi ngibona ngempela ukuthi yabo ngempela uqinisile ubaba yabo nami ngabambelela mfethu ngafunda ngempela ngendlela ukuthi mina phula amangakutshela nginezindlu mina engizakhile ezimile kamasho zakhiwe isandla sakho nginezindlu mina ekade ziqhunyelwa amanzi kamasho amapipe akhona lungiswa yimina ngenza i-pipe fitting khona ngenza electricity fitting electricity shopping ngaphakathi yenziwa yimina yezo amagezi engiwafakile mina lokushini akhona afakwe izandla zami through ubaba wangifundisa yezo bese ngiplana ngisho ukuthi ngiyele esikoleni lento ngiyifundele esikoleni ukuthi ngibe ne-certificate zami
kodwa manje into engishaya ukuthi vele khona into engayifundele ebekade sengingaka ukuthi hayi yona into engangiyele esikoleni vele ukuthi kusasa ngibe i-cashier accountant ngiyangakwazi ukuthi ngifundele yona kodwa bese ngisho nje ukuthi angawenza la ma-short course la amabili amathiwa ngithola ispan grade yabo manje nakho-ke ispan ngasithola ngangena kulo doti-ke wewonga manje angisakwazi kodwa ngiyasho uma ngayiyeke ewonga ngithola ispan ngakwazi ukuthi ngishaya la ma-short course azo lezi zinto engizaziyo ngoba nazo isinkwa naso lezi kakhulu ngisangashaya la ma-short courses ngishaya la ma-short courses bese ngivula inkontraki yami ngifaka abafana bami abazosebenza mina ngiyibambela kule yami engayifundela yabo pushing any plan of business le thola imali ngendlela eziningi ezahlukahlukene emhlabeni kuzophila bafu kade uhola 22k manje uzithola usesimeni ushayelwa ifoni oyidayise ngo700 ke kuthini kuwe mase uyifica usesimene esijalo ngisho wona ngisho ngithi hayi abo impilo ayinalo iqiniso ngasho ngithi impilo ayinalo iqiniso futhi nayo impilo futhi singabe siyiblame sisayina iqiniso nathi siyiyouth namhlanje sibudedengu and sikhele kakhulu yabo nje kwalento ukuthi singene ema-drugsini i-wrong lonto leyo ubakhelesi lo ukuthanda izinto into engayisho ukuthanda izinto yabo ngoba kahle lento i-drug leyo unga the time usuke ungakayibhemi uyababona bayibhema ukuthi baba njani babona bayibhema ukuthi banayiphi imiphumela ezinto abazenzayo kodwa nawe ukwazi ukuthi influence-ke nje kalula kanjalo ugcina uyibhema ungena kuyona plus uma usayiqala lento vele uthi hayi kolento abathi i-arrosta mina ngizwa nje uyi-arrosta nje yabo usa-enjoy ukuthi vele uma usayiqala vele uyayibhema uthinga ulale yabo usu-enjoy leyo part enjoy leyo part plus uma ubhema nensanga uma wayiposta ngensanga ngaphezulu ikubamba kakhulu yabo mina iyona into eyangifaka kakhulu ungeni bengibhema insanga yabo uma ngibhema insanga lo muntu wangifaka yona lento le mfisa ngimusho esesifunda naye e-university wayethi angithi mase ngibhemile the time sengiyohlangana namajitami enkantini ngithi mangishaya enkantini ngishaya ngize ngilale asazi amajitami manje wena ubheme siphi staff namhlanje walala kanje yabo lona ngibona ukuthi hayi ile unga yami futhi lesingenza ngilale kanje yabo lona engakusho ngithi bafethi unga ayikho right unga yizisana izinto ezibhedayo yabo ayi nje i-bad influence unga kodwa ithina intsha namhlanje esifaka kona konke lokho ungathini kuma-2000 la ngabambeki angalalela abazali angalalela abantu abadala agqoka izinto eziveza izinqa ahambe ngazo emphakathini ethi umzimba wakhe ehamba yophuza angalali ebusuku lingathini lakho kulabo bantu labo engakusho mfethu ngisho ngithi khona nalento ekuthiwa yini i-satanist i-influence i-youth namhlanje and futhi ilo kakhulu nayo intsha engakusho ngithi yonke leyo genge njalo isuke sidlala leli demon likasathane isuke sicontrol yona so engakusho ngithi i-youth namhlanje ngicela ibelieve kakhulu uNkulunkulu ikhonza ihamba iy'nkonzo ngoba nosathane ubhidlangile and ulwa neyouth namhlanje uyifaka ama-drugs uyifaka kephi ekuthenini azenza into ey'bhedayo utshwala abanye bagcina sebephinde ama-prostitute yabo yonke leyo nto yini usathane wonke lowo ngoba ngomuthi uyabheka esikhathini sakudala sokukhula koma bethi ayingekho yonke leyo nto isikhona kule youth yethu lesikhathi sise-illuminati kakhulu engakusho ngithi mina ngiyayisuspecta lento i-illuminati ukuthi iyimbangela ekuthenini iyouth namhlanje ife kanje iyimbangela kakhulu and ifake ema-drugsini awufuthi into engangikhulu kakhulu ngithi i-illuminati khona ema-drugsini yabo iwunga lephulo yami yabo uthi thama usuyiqalekele into ekuthiwa i-arrost into edemonical ngoba uyazizwa iy'nhlungu but kodwa ngeke ukwazi ukuthi ubuhlungu la ubuhlungu ngeke ukwazi it's a spiritual pain spiritual pain is not a physical pain yabo into engeke ukwazi ukuthi ubuhlungu la ngathi kusukubuhlungu okomoya yabo engakusho ngithi abanye nabanye abasakhula ngiyacela bengangeni kulo sathane ngiyabacelela ukuthi iy'ngane emakhaya ngicela ihlale kahle nabazali bazo ibaphathe kahle angifisi ukubona kusasa omunye umuntu ofana nami njengoba nami senginje sengingene kula ma-drugs angifisi ukubona kusasa omunye umuntu oyofana naloyo asiso lapha emgaqweni owenza lento ekubeni eyibonile le video le ngiyacela kuyimanje mina emaskandi ngihlala namantombazane ayabhema ngihlezi ngizibuza aphanta ngani sengiyazi ukuthi aphanta ngani adayisa umzimba which is wrong ngoba kusasa umuntu udayisa lo mzimba agcina sethola in HIV agule ashona ahambe aye ekhaya kuba bomkhulu which is wrong
cabanga uzoshona uneminyaka ewu-18 uma wakho yena washona esena 50 banibani zibuze ukuthi yini thina i-UK namhlanje sishone sibancane kanje yini sigijimela izinto ey'kude nathi iyona into esishayayo thina siyintsha namhlanje yini engenziwa abazali ukuvikela iy'ngane zabo ukuthi ingagcineli la nje ngasho ukuthi umzali akaqelela ingane yakhe ukuthi indlela ehambayo afuna ayigade okay noma ungekuyigade zonke iy'ndlela ehanjwa ingane yakho kodwa nje asizame siyabazali ukuthi sifake isifundo ekhaya ey'nganeni zethu enye into elimaza iy'ngane lento yokuvuna kakhulu iy'ngane igcina ingane isibona ukuthi uma uyangithanda kakhulu imvuno agcina ingane sithi hayi ngizokwenza noma kanjani wavele uma ngeke angishaye wavele ubaba ngeke angishaye ngithi vele yazi vese ayishaya igcina isizazele isinoma kanjani vele uma uyasebenza semini usesebenza ebusuku vele akekho umuntu ongigadile mina yabo so ngiyacela abazali ukuthi bakwazi ukuthi baqikelele iy'ngane zabo bayigade ngayo yonke indlela baziphe nesifundo ukuthi kusasa ingane yakho ayibe uthisha ayibe yini esile hayi ukuthi ingane yakho kusasa ayibe umahosha ayibe yiphara which is wrong kodwa konke lokho kuba kwephi kumthelela womzali umzali ufuneka ayilwele lonto alihambele phambili abe isinyathelo esihle phambi kobuso bengane yakhe wangena ngabangani ebhemeni ungathini ngumuntu osakholelwa kubangani nowenza izinto ngokulandela abangani nje mfethu ngingakusho ngithi kakhulu umuntu osakholelwa abangani mfethu umuntu osaphethwe ubungani lo kahle nje mina engakusho ngithi bafethu ngicela sazi ukuthi lento ekuthiwa umngani into engekho into ekuthiwa umngani into engekho at least uma uphila nomjida nizwana nangcono ukuthi umbize ngokuthi ubhuti wakho umfowenu yabo lento ekuthiwa i-friendship into engekho i-friendship bafethu amanga ngale ndlela ukuthi nikwazi ukududana ngezinto ey'bhedayo ningabonisani ngezinto ey-right yini umngani wakho kodwa umuntu owazi ukuthi ubhuti wakho lo mfowenu uyamcabangela ngisho umbone yongene wenu uyawazi eyibafu ngeke buye lapho leyo ndawo i-wrong yabona so nje futhi into ekuthiwa umngani mina seleyo ngangena kulolu bishi ngayitshela ngathi umngani into engekho yeah bafuna une-comment lapha ku-episode 1 elo esiwenzile ebibuza ukuthi wahlangana kanjani nalamakhaladi ukuhlangana kwenje la agcina kuyiwona kufake ungeni lamakhaladi ngihlangana nawo e-UKZL esikoleni yeah amakhaladi lawo awu-3 kodwa kwagcina sekhona nelinye lesi-4 yeah engakusho ngihlangana nawo esikoleni lamakhaladi lawa ngokuthini awu-2 ayi-roommate wami yeah awu-2 ayi-roommate wami amanye awu-2 esebenza ngale efunda ngale enze electrical mechanical engineering yeah so nje ukuthi phela laba vele uhomeline mabo bayilokisha elilodwa yabo bayistrate esisodwa ukuthi noma sekantino nabo laba bezohlangana nathi yabo kanti shuthi kukhona lo omunye oyedwa lo sengene kulo sathane wewunga yabo Yena wafika nale unga le wathi thina besilo sibhema insangu sibhema into kuthiwa i-rock yeah i-rock vele ina arrost ayintshutshisana yabo i-rock uyibhema ngalo langa enjoy leyo golf akusasa mongenawo nayo yabo lo ifani ukuthi ayizovusupporta ama arrost all the stuff yabo okay sibhema i-rock sibhema insangu sibhema i-rock sibhema insangu njalo ntambama sibhema isikhathi esiningi besibhema kakhulu ntambama bese sithi senzele ukuthi silale sithole ubuthongo yabo lo engathi ngelinye ngalo mfethu uzofika nalento afika sitshele thina athi Richmond Scave yabo lo mfethu leli khala tengisho yabo uRobert afika sizothi hayi Richmond Scave bafethu kunelinye kuthiwa uCharles lelo kuthiwa uCharles lona ke elangitshela ngalento lina lizongitshela sekulate sengibhemile emandla this thing that you are smoking is a bad drug hezo lo langitshela i-drug lesi usungena kulona liyabheda ngale ndlela ukuthi uyabona abafana balala emgaqweni all the staff yonke lonke bonke abafana i3 balala emgaqweni nje through yona le truck le yes barunekele impilo zabo through yona le truck le osuqala usuyibhema le ifike nobani noRobert yabo yona ngiyamtshela mina ukuthi mina bengazi mfethu yabo uthi kodwa program uzoyizwa uzoqala usufela ama-pains emzimbeni wakho ama-pains ongabazi saqhamukapi uzobe usuyizwa ukuthi i-arrost ngithi hayi mina akho arrost yabona vele ngisaphesa umngane ngithi sakho arrost akho ama-pains engizwayo hayi asa-create-eka ngaphakathi asa-create-eka asazohamba agcine sekushaya hayi ngingamkholi uCharles kanti ngempela within 2 days engitshela ukuthi uCharles ngaqala ngathi ngiyavuka sengifela ama-pains emzimbeni wami ngisawazi ukulala lento ongayibhemile kuthiwa ngafika inhloboko uma ungayibhemile ushawa i-arrost afike and futhi uzubona vele into nesasa nezempilo yakho ukhona lesi sifo lesimasikole sithi zibula ushawa nayilona i-wetrum cabanga uphuphe ulele nomuntu wesimami kodwa ongamazi mhlambe isalukazi all the stuff yabo ugcine seniheva yabo all the stuff ugcine futhi kufinyelela lapha ekuthini ngaphela usala
cabanga uthi uyavuka wet niphila ngovutho ndaba nje lapha cha phela sengisho ukuthi mangabe ulele ushaye arrost Bona ushaye arrost kuba njalo futhi ukuphupha ama-horrible dreams wathi uphupha omunye ngathi usesontweni abantu bagqoka izinto ezimnyama bayambiza abanye bathi baphupha ngathi kudewe iwunga kuyabhena sathane wonke loyo le drug nje ewunga ngisho ngizimisho inosathane lento ngayisho ngithi ngasho ngithi inosathane futhi lo onzima usathane futhi ukuba no rooms or wrong kungayiphazamisa kanjani impilo yomunye umuntu ukuba no rooms or wrong cause njengamanje kusuke ingane emakhazi ema university ziphuma nezinye imfundiso emakhaya mayifika eThekwini mayifika eGoli ihlala no rooms urooms onezinye imfundiso engafani nezasekhaya yini kumele sigweme siwumphakathi yini futhi kumele yenziwe urooms ayisebonile ukuthi lo rooms lo urooms wrong angithi wena waqala ukubhema ngorooms so ukuze mhlawumbe singabi nenye ingane ezophuma ekhaya iyofunda euniversity ifica urooms obhedayo yini kumele siyenze siwumphakathi yini kumele yenziwe ingane ukuze ivikeleke ku rooms obhedayo engakusho ngathi at the first time ufika vele kuyona accommodation yakho yase university uyafika ubone ungathini uhlangana nawo vele uhlangana nawo uhlanganiswa naye bese roommate wakho okay mhlawumbe nibe naleyo conversation ukuthi ke la roommate siyiphatha kanje la endlini yethu yabo le stuff okay uyakwazi ukumbona umuntu oright nomuntu wrong the time we first talking ngeniqala nje ukukhuluma ukuthi ayabamba lokuthi no is not a good person okay right noma umbamba kodwa mhlawumbe usazobona ama actions wakhe yabo okay mhlawumbe nihlala naye lo one day uyabona ukuthi ayingeke lo is not a good thing uyakwazi ukuthi uye kuma professor uyocela ukuthi ngicela ngishintshele iroom nomuntu engihlala naye akayona inhlobo engifisa ukuthi ngihlale naye yabo lo ikhona imbobo enjalo ukuthi uhambe uyokhuluma yes and futhi ekunye engakusho nakubazali ukuthi abazali ingane yakho mayisingenile e-university kuqikelele ukuthi ngempela kwi-accommodation yayo ihleli kahle uyibuze ingane uphenye ungabe kuhle esikoleni ku-right hamba kahle esikoleni kuphela yabo lo which is wrong ngoba kusasa awazi ukuthi ingane yakho yenzani esikoleni uqikelele uwe nawo khona kwi-university res uyobheka ukuthi kwenzakalani ngempilo yengane yakho ufundwa kanjani ujumile ufike ngama-Fridays ufike nje uzobona ukuthi kwenzakalani ukuqhamuka nje noma kuyi-weekend nje qhamuka uye nje kwi-accommodation draw yabo uyobheka ukuthi ikhona yini eres ingane yakho kusangenzeka wena uhlele ekhaya kanti ingane yakho ile eclubini iyabhenga yabo isithumane nawe no-friend aba-wrong la siyenza izinto ey'bhedayo le-university yabo nje which is wrong engakusho ngithi abazali ngicela bakuqikelele kakhulu bakuhambele phambili ngobani iyona lento eyenza ukuthi iy'ngane igcine sezenza into wrong yini ingane siyibona ukuthi ngathini masuse-university wena ugcine usuyibone ngazuthi usuyiphethe ugcine ubone ngathi usuyiphethe yabo which is wrong ngoba yabo ema-university ma-weekend kuney'moto ey'paka ngaphandle iy'moto zamabrazo asipale kamnandi suke ezolanda obani osmall la university laba basanda kufika vele basaphambi kwey'nqola yabo iyo bathase bafake ephi emabhara wazi indoda ezokuphuzisa mali egcine ifuna uma seniphuzile egcineni kube khona something la uzoyijabulisa ngakho angithi that means this ufuna ni-have sex vele ayikho enye into la mhlawumbe lo muntu ovela i-sex une-HIV sekufaka ukugula awazi mhlawumbe kungeke usewona ukugula kwe-HIV kuningi ukugula sekukhona emhlabeni kuningi ukugula osungakuthola yabo mhlawumbe uthi nje kuyimanje mhlawumbe ulele muntu mhlawumbe lo muntu uthola ngabantu awazi and phela mayithola ingane ekhulu emakhaya uthothi ingane ese-spiritually clean mayizolala nayo uzoyishiya namabhadi uzoyishiya nayo yonke into angithi yabona ushiye nayo yonke into mhlawumbe vele mhlawumbe kwenyanga yakho ithi sidinga i-sacrifice yengane yase-university kanje ifikile ihlakaniphile yezo lona wona wazi ukuthi hayi ngithola indoda kanti indoda usuthola ibhokisi abanye uthola ukuthi ubuya uzohlala ekhaya ubuye e-university akasebenzi unamabhadi uhleli namajazi kanti into eyenzeka engaze nakwenzakalani engaze esikoleni yabo engakusho nje ngithi hayi ngicela siqikelele kakhulu sabazali emakhaya siqikelele nengane zethu and futhi uma umzali ngicela ukuthi uqikelele ingane yakho ukuthi ingangeni ongeni just to make sure ukuthi yini ebhenywe ingane yakho ngoba vele yakho right sesiyabhema vele umuntu mayesebhema kunzima ukumyekisa ukubhema kodwa ngicela uqikelele umzali ukuthi ingane yakho yini le ngake siyibhema
ngeke ngitshele ukuthi umuntu obhemitsayo uma ekhaya usengafuna imali yango-50 ethi ufuna ukuyobhema 50 rand okwayo usuka ama-highest drug lawo yabo vele akona vele kumzali ngeke ukuthi ucela imali yokuyobhema yabona kodwa imali oyicelayo kumzali ufuna ibe nendlela ukuthi ufuna ukwenzani ngayo mhlawumbe ungaqamba mangala uma ngifuna ukuthenga into ewukuthi yabo uma ngifuna ukuthenga into ewukuthi yabo lona kodwa umzali ngicela iqikelele into enjalo ukuthi le ngane esingifuna imali engaka yabo mhlawumbe kube khona i-following ethile ukuthi mhlawumbe ake sethi umzali useyakuthola ukuthi ingane yami already vele isiyabhema yiziphi inyathela kumele ayithathe like isabhema ogwayi abanjengamalozi onjengonsango into leyo okuyiyona eyistebhisi yini kumele yenze ukuthi ayiyekise lento le iziphi inhlaka kumele ayihambe ngawusho khona ama-rehab khona amasonto akwazi yabona isonto yona lento engikholele kuyona kakhulu ukuthi iyakwazi ukuthi ingane imthathe imbeke ikushintshise nempilo yakho sonto kodwa usuyiphile ngoba nabafundisi bayakwazi ukuthi bapreache ngazo zonke into kanjalo bafundise ngazo izinto kanjalo khona ngisho ama-Sunday schools efundisa ngento kanjalo emasontweni engakusho kakhulu futhi ukuthi uma usubona ingane yakho isiyabhema cela uhlale nayo phansi njengomzali uyikhuze uyitshele futhi ukuthi if uyayidinga i-opportunity ukuthi uphume la ngingakuthatha mntanami ngikuyise endaweni ukuthi uthole usizo nangempela futhi umuntu ukuthi yena asathanda ukubhema uyamthatha ngempela umzali umisi mhlawumbe ukuthi ema-rehab njengey'ndawo njengako-rehab uyakwazi ukuthi rehab futhi uthole usizo mhlawumbe uhlale khona until ukuze kuphume lento ekuthiwa ukuqaleka banamaphilisi akhona nemithi yakhona bakuphuzisa wona just ukuthi ba-exithe lento kumzimba wakho lento ekuthiwa ukuqaleka ngoba phela iyona esuke isiyinkinga lento ekuthiwa ukuqaleka umzali engasho ngomlomo ukuthi ubhema wena yabo kodwa so ukuthi wena inkinga uzovuka ekuseni uqalekile uzofuna nogwayi angithi bafo uke wasebenza wahola 22,000 ngifuna lokhu ngimeli imali enkulu leyo wayihola empilweni yakho 22,000 usebenza ukuhlangana nomuntu owayekwazi usebenza uhola leyo mali leyo usudle emgqonyeni emgaqweni ke kuthini bhuti wami ngawusho ngize ngishaya amahloni yabo ngisanda kubona uschoolmate wami and usihamba nge-MG umuntu engangifunda naye efundiswa yimini mathematics esikoleni kodwa manje usihamba nge-MG uyasebenza usebenza kephi usebenza e-Ebeletha esibhedlela usebenza khona and akayena udokotela akayena unesi kulezi zinto lezi ma-clerk banibani abasebenza ema-ofisi usebenza kanjalo ngisabi wade washo ukuthi ngazi uyi-clerk banibani lapha khona e-Ebeletha usebenza khona and ngashaya amahloni wangipha iphepha eli-orange wathi hhayi fanele wami phela wena wangifundisa wena ngengikuphi 50 rand ngengikuphi 10 rand wena wangifundisa wena nginjenjenje ngenxa yakho kodwa ngiphathe kabuhlungu uma sekubona usunje manje Nkosi mina ngi-expect okukhulu kuwena kukhulu fanele ngabe ngikubona kuwena mina kodwa mfethu ngiyazi impilo inama-circumstances inama-stages futhi usangashintsha futhi nami mfethu ngiyaku-impressa ukuthi ngicela ushintshe ngiyakusiza ngiyakucela mfethu ngicela ushintshe mfethu kusasa in future ngikubona ushintshile ungaseseyona lento wena ngikwazi usasebenza e-Coastland Hotel wena usaqala kusayistage sakho sokusebenza kusayi-first stage yakho yokusebenza leyo uhola imali enzima ngabo wena mina ngisafunda la e-university kodwa manje ngiyagxeka mase ngikubona wena usu-street boy mina kodwa sengihamba kanje mfethu ngaphatheka kabuhlungu ngitshethi inyembezi agcwala amehlo ngahlekezela amehlo inyembezi kumina ungena umfethu engiqala ukumbona lo engangifunda naye esikoleni khona umfethu wami futhi kuthiwa usonwabile naye lo mfethu lo he was a star njengami naye ngathini he was my partner bafethu besazi naye mathematics esikoleni yabo bese bekuthi makukhona umfundo onenkinga kubizwe mina noma kubizwe yena noma kubizwe umuntu ubafana yabo lona kuthiwa akomstadisha amfundisi yabo lona kanjalo kanjalo nje futhi ngimbona lo mfethu naye useright uyaspana kamnandi hayi imoto engakabi naye kodwa yambona uspana grand yabo uspana grand usebenza ka Savesta yabona khona ngapha ithi Savesta landscaping angizazi ukuzazi inkampani iningi emhlanga lo nkampani uyi-manager khona cabanga mfethu engikhuluma ngayo
uyasipayina kamnandi and futhi ushaye general manager hayi indaba zo-junior manager ama-junior manager amancane ushaye general manager yes but kodwa ne-junior manager mayihola 22 hours shuthi ku-right ungaphili yes akufani kwakunjani ukudla kwakho kokuqala emgqonyeni lapho uyinikela khona ukuthi namhlanje ngiyawuvula umgqomo nyasha ngakusho bese ngisho ngithi hey phela bethu uyazi usaphuma ekhaya usajwayele urich wona uthi uqala bethu ukudla bese hayi kona phela mosafika emgaqweni usayitshela ukudla komgqomo uthi hayi ukudla komgqomo ngeke ngikudla yabo usabhatanisa mhlawumbe uthengele logwinya yabo lo uthengele amawashita umakheke lawo kodwa kukhona lesi sikhathi lesigcine nawe usugcina usubona ukuthi hayi ngiyakhona manje emgqomeni yabo the more ubhema the more idosage ikhuphuka wena egazini ngezi the more usugcina usubhema into ebiza kakhulu yabo ukuthi ubhema iqhuzu elilodwa lika 20 rand so mhlawumbe iqhuzu elilodwa usayidla mhlawumbe ufuna wabhanqa bo2 yabo ugcina ungasawazi nawe usugcina ufuna wabhanqa bo3 yabo Isama uzobhanga bo ufuna uspende imali uzobhema 60 rand njalo uma uzobhema ufuna uspende 60 rand njengalento siyenza kumina manje yabo angisawazi ukuthi so mhlawumbe ngithola 60 rand scrap yard ngeke ngikwazi ukuthi uthenge igwinya lafuna ngiyobhema ngithi ngiqale ngishaya roster ngeke ngikwazi ukuthi uthenge igwinya ngisho ukuthenga half wesengwane nama fried ukuthini ngiqalekile ngeke ngikwazi ukuthi ngizophula 20 rand ngithenga ukudla ngithenga amaqhuzu awuthi ngeke ngiziqaqeke roster ngendlela yabo gcina lapho sekuphoqa ukuthi ufuna ngemgqomeni yabo ngakusho ngithi hey bona kwakunzima ngiqala ukudla komgqomo ngengiqama mama kodwa kwajwayele it was disgusting kodwa ngicela kujwayeleka ngicela ungasakunaka ngicela kujwayeleka ngoba phela vele ususarendile uthi I'm living on the streets I'm a street kid yabo kodwa futhi inhliziyo iyasho uthi mina lesengenza lento nje yabo ubuyisa umqondo impilo iphila back emfuthi uyasho uthi mina fethu mina bengibheka okukhulu ngamuntu abuka manje nginxabangani nani sengingenile kulo sathana ukuyicabanga nophuma lapha emgaqweni ubuyele empilweni yakhe ngicabanga kakhulu kuyimanje ngiyafisa ukuthi ngithole indlela inkinga ile arrosta le uma ngasole indlela yokukhila le arrosta mina bhuti wami mina ngayishiya phansi indaba yewunga ngiyafisa kuyimanje ngifisa wona ukuphuma angisathandi una eminingi iminyaka ngibhema iwunga kodwa nje fethu le minyaka esengibhemile ngiqale ukubhema ngo-2019 ngeke ngide lo mnyaka kunengane manje sihambelayo ingane sihambela manje ngo-2019 ngoba 2020 bengisabhema 2021 bengibhema 2022 bengibhema 2023 bengibhema nje ngiqale nje sengizokwenza last year yami yokugcina e-university 2019 ukuthi awuthakathiwe kodwa mfana bafunge ngisho ngihlamba ngiloya phela abantu abahlakaniphile bayaloya bethu emalokishini yabo abakuloya babo nje babekubona ukuthi okay noma ungahlaniphile bekuthi isiqenga bona kodwa nje into zakho mashibile une clever mind bayakubona ukuthi ngelo asimgqilazi asimkhalimi asimgqilazi yabo yona ukuthi wasekwenze njani abanye abantu besilisa manje beyigcina sebelala nabanye abantu besilisa ngoba beqalekile kufika umuntu ethi uyamthenga agcina dayisa kodwa eyindoda eqondile into engakusho mfethu abafethu abangazwani nokuphanda labo umvila bawenza ngisho lapha emaskandi bakhona abakwenzayo lokho abadayisa ama-private parts abo ngoba umuntu ethi ufuna ukubhema baningi abakwenzayo lokho abafethu umuntu egcina sephende ngathi isitabana kodwa ebe umfana qo uvila abafethu abaningi abakhona kuyimanje khona abahlezi lapha emaskandi bangaphumi ukuyobhanda umuntu uyibuze umuntu ubhema ngayo and engingakusho kakhulu futhi lapha emaskandi amabongwa ayakholela ekutheni nifunalane noma umfana ukuze amningi into yokubhema yabo vele lapha emaskandi vele kuphusha wona amabongo nje adayisa lapha shuthi uma umuntu wesilisa ungene ezidakamizweni iyona into oyibeke emathubeni nayo leyo so uyibeke emathubeni akho uma ukuthi nje uyazazi vele usuke ekhaya vele uyivila uzwani nokuphanta bonke lonto uzobhema ngaleyo ndlela ngoba nabo ogel bapema ngayo leyo ndlela ukuthi ufuna baphose yini ama-private pass abo yabo nawe kumfana gcina kufika lapho ekutheni ufuna udayisa i-private pass yabo ngoba phela vele yini engenziwa isizwe ukunqanda izidakamizwa bhuti wami engingakusho ukuze isizwe sizame ukunqanda izidakamizwa kukhulu kuningi akufanele bakwenze ngendlela yokuthi okokuqala nje mina ngicelayo ukuthi bazame ukuthi uma-foreigners ngoba lento yama-drugs it comes from ama-foreigners kakhulu abantu abaqhamuka from to another countries
Ubona bangena nama drugs kakhulu eSouth Africa. Engakusho nje kwazi le lapha kwi-border. Mangase bazama ukulwela kakhulu ukuthi kwi-border kuyaseshwa kabanzi, yabo. Kuqeda nobukhoshokho benzeka khona futhi khona ema-border. Yabo sekuyagwazela ukuthi amabhasi makuthi ibhasi makuthi umkhombi ukwazi ukudlula ne-truck yabona. Sekuyagwazela yini amasosha anikezwe imali amawelele yonke lonto. No, waphela umuntu uyazibuza phela lapho kunabasesha abanzima kunemishini eseshayo. Kodwa iyakwazi ukuthi lento idlule izinga la eSouth Africa idluliswa yini sesekugwaziwe yabo, which is wrong. Engingakusho mina ngithi uhulumeni ngicela kulwele kakhulu ukuthi azame ngempela ukuthi amabhodari ayilwele le ndaba ukuthi ama-drugs awangadluli kakhulu ezinga la ngobani iyona lento yenza ukuthi thina le South Africa sinayo i-drug, thina le South Africa mangathi wekhuluma iqiniso, thina le South Africa sinayo i-drug ekuthiwa nje yethu esiyi-create yona asinayo i-drug thina le South Africa. Mhlawumbe singasho insangu i-drug yethu kodwa phela umuntu uyabheka come from kwi-nature leyo nto leyo ayilalisa abantu emgaqweni. Ayilalisa abantu emgaqweni insangu nalokho ikwenza ube sileme kakhulu insangu, wenza uhlakaniphe kakhulu insangu, ikwenza futhi ube smart, uyithande, ube clean insangu, yabona lonto. Ukwakhuluma ngabantu abarobha abantu wangitshela ngendaba zo digital account kanti abadayisa ey'tolo kospezi bani lapha kwazi ukuthatha khona i-tip yakhe ayibeke ngapha une digital account. Yes. Nokungakwazi ukuthi kugcine kuqoneleka abantu kakhulu ngoba phela lonto engingakusho ngithi lonto i-fraud nami ngeke ngayenza ngisebenza lonto le iyona futhi yenze ngike thina sinaki nje makulethwa ibhili siyaswapha swipe iyona ke ifika ibe inkinga lapho yabo. Ungafika wenza ibhili ka 1000 kodwa ugcina usukhokhela ibhili ka 1.5 awazi wena ngisiphela wena awazi wenza ibhili ka 1000. Mina esengenza njani sengiphenda yonke into yakho lapha emshinini yabo, mina esengiphusha yonke into yakho emshinini ngiyisa apha e-office ukuthi wena wenza ibhili ka 1.5 yabo. Mina ngizoke ngikuproducela wonke ukudla ozokuthenga ngithi mina ngikutshela ama-price okudla ozokuthenga yabo. So ngiyakwazi ukuthi mina ngi-increase ama-price ngale ndlela ukuthi makuthi ibhili yakho is 1000 makuthi mina nginesidingo sika-500 ngizo-increase but 1.5 yabo lonto. Bayakwazi ukwenza lokho kakhulu ema-restaurant nasey'tolo nje ngasewona ema-restaurant ey'tolo nje yabo. Mina bengikwazi ukuthi i-customer ngilikhokhise so mhlawumbe lizoqasha i-flat e-hotel, so mhlawumbe liqashile i-hotel, mina bengijona manager e-Coast and Hotel. Leli hotel la emhlanga engathi glass nala eThekwini likhona awuzimolibuka ngathi glass ngaphandle bengisebenza khona ngithi junior manager. Bengikwazi ukuthi mina ngi-increase ama-price kubantu abazoharisha mhlawumbe ihhotela, abantu mhlawumbe abazokwenza leyo one day night yabo. Ngikwazi ukuthi mina ngi-increase ama-price yabo. Bengikwazi ukuyenza leyo nto via computer yami kodwa ngokuthi ngenze leyo nto khuphula ama-price, even ngisho ngiproducela ama-price ubona ama-price lawo ekuyiwona vele ngikuvezele wona kanti awebhizinisi ama-price awekho njalo. Mina sengikwazi ukuthi ngiwaruthe ngendlela yami. Ingakusho ngithi abantu ngicela bayigade kakhulu into kanjalo. Umuntu athi meze mhlawumbe e-restaurant ethile acela imenu yona ekutshela yonke into ebhalele ibhizinisi ngoba ngeke uthi uwedwa uzakhele yakho imenu, ngeke ukwazi lokho yabo. Mase ucela imenu ucele ne-schedule sakhona futhi show ama-price alekha wonke ukuthi ahamba kanjani yabo. Yazi mina ngikhaliswa yini bafu, sithatha imoto kwa-Avis saye eJozeni bathi usuku 450 bathi kodwa kumele kube no 5000 esukhokha upfront, shuthi imali engayikhokha it's 7500. Sihambe sejozini sifike usuku lokuqala 450 lokuqala, usuku lesibili ngesonto sayibuyisa Monday. Masibuyisa Monday bekusuku lesithathu. Siyibuyisa useshayela u9 ngicabanga ukuthi kwango 9:15. Bathi ngoba sekuze kwashaya u9 lolu suku sebelithatha njengosuku olisebenzile. Shuthi bayawucharge u450 lo suku. Cha sathi sina ayima ukuthi umthetho wabo ulungile. Shuthi ke angithi kulo 5000 esiwufakayo kuthiwa uma ukuthi imoto iba nenkinga endleleni mhlawumbe siyayiscratcha noma senzani kumele ba-charge kulo 5000. Bayi-check imoto bafica ukuthi alikho iphutha thina sinalo, sayibuyisa futhi imoto ne-full tank yabo. Sayiwasha futhi imoto siyiwashela thina, sayivacuuma sayenza yonke. Kodwa yazi imali nebuyile instead of u5000 bengibheka ukuthi mhlawumbe uma ukuthi ke
imali mhlambe kukhona okungamaphutho khona mhlambe izothi 4,000 4.5 or 3,500 imali esibuyelwe iyona 1,800 kuwona lo 5,000 kulo 5,000 shuthi manje kusubona baseseba 3.2 shuthi imali abayithathile yona from balaka ukuthi minus 3,200 ungathini leyo nto leyo ikhona ifraud iqhubeka ungathini leyo abasiprintelanga futhi ibillion islip ukuthena na iyasibuza lento ukuthi siyasifuna neslip ngathi mina asikhona esilokho esi hard copy type ukuthi angazi digital waba umuntu ozosend email akazi izingene leyo email manje bashayiva sibe sesithwala izandla ekhanda ukuthi uAvis inkampani esihlonipha kanje inkampani enkulu phela uAvis yabo i-currency nje inzima kayo so manje wena mawusuzo mention izinto ezinjengalezi ugcina ungasazi ngingakusho nje bhuti amakhulu ifraud yaqhuma kakhulu emabhizinisini yabo nje labo basebephushe ibhizinisi labo eceleni kwabo nje kufanele nalento abebeyisho ukuthi ngoba sekunesikhathi kufanele lelo 500 abanikhokhisa wona nje lo ukuthi ngoba bayibiza ngale mali yabo bathi nisho ngathini front account 5,000 5,000 ngoba 5,000 bese kuthiwa kulo 450 angazi basinika ama-kilometer amangaki then ama-kilometer mayisengaphekwa lapho kuzoqala i-kilometer lilodwa li-charge u-10 rand kuyezwakala lokho siyayibuza thina okay mawuthi mhlawumbe siweqile hawu ejozini lapho engajujela khona itshe lifike sesingahamba ngo-7,500 hayi khona isivale sasikhuma lapho bayohamba bebathola abantu manje into eyinkinga ke ukuthi isusu ukukhuluma lento ngoba sekunongaboni ngasolinye okukhona but ke angiyena umuntu othanda ukusukumela izinto zokuthi kuxoshwa abantu noma kwenziweni into engenendaba nalo boyidibanela nabantu abayodibana nabo bakhona babamba kodwa osengaba kubika ukuthi ngoba letho sasikhuluma naye insizwa yebalala kithi uma ingakwazi ukuthi ixhophe thina singabebalalayo ekubeni isiphanta sonke kanje sengaba kubi kodwa muthi yabheka ukuthi ngikusasebenza lokho manje ngathi ukucindezele iphoyisa lakini so ukuthi awu5 ama Indians nangu udakwa kini uyawenza ama Indians yathi hayi okay hayi mhlawumbe kukwenze ukuthi bekukuthi hayi lo kini ukuthi hayi ukwenzile ngempela lo ukwenzile izona cindezelo wakini phoyisa yezwa ngayisho ithini lo nto bafethu ngayisho ithini even ngisho kwale mkaqo nje basambe siphanda thina la yazi abantu abazizwela abangena inkinga nokuthi siphanda those people who are coming from into another countries foreigners laba bakithi hamba fusekhona para yabo nje kabuhlungu kanjani phela yami ubone siyabona bahlahle sicindezele laba bakithi laba ngabona bakithi abasicindezele futhi kuyiqiniso ukuthi umuntu omnyama yena ocindezela umuntu omnyama yes thina nje sabantu bakaZulu asibambisene kakhulu sibambisene silahlana sisona yikho izwe lemanhlalo kanje yikho izwe lemanhlalo kanje ingakho futhi mase uyabheka ingcindezi kakhulu kuthina abantu abamnyama mase uyabheka laba abanye abantu bayaphusha into yabo nje ihamba ngendlela okay noma ngasiyona ukuthi wonke umuntu omnyama unengcindezi kodwa mase uyabheka isafarishing ikuthina kakhulu thina amaZulu yabo abantu abahluphe kakhulu amaZulu yabo yini sicindezela nasisodwa sina asikwazi ukusupportana angibone ama-foreigners the people who are coming from to another countries if lapha emaskandi babambisene bayinto eyodwa bayibumbe elilodwa uyabona sebona abantu basuka ngakusho ukuthi beyiplane kahle indaba bafethu masiphuma la siyobambisana la Singapore baningi laba bantu baningi indlela ukuthi bayinqwaba kodwa ngisho futhi ubabona nomgubhu ngisho babona ematsheni le ufice bebambisene beyinto eyodwa amaTanzania amandiya nawo ayabambisana amaSulumane ayabambisana yabo nje futhi yonke la amanye ama-racist bisabambisana thina nje kuphela bafethu amaZulu hayi thina bafethu silahlana sisodwa sibulalana sodwa soze kwaba khona ngisho iy'nkabi zokuthi ufuna udubula omunye umuntu wakini cabanga ngeke uze kusoqashwa iy'nkabi zodubula umlungu hayi iy'nkabi zodubula i-ona yakwaMkhize iy'nkabi zodubula i-ona yakwaChonco iy'nkabi zodubula i-ona yakwaDlamini yabo kanjalo ngeke uze kuthiwa nazi iy'nkabi zodubula i-ona ye-India la kupha hayi izinkabi nazo zamaZulu ziyodubula omunye umZulu zithunywa umZulu uzubona sibulana sodwa thina samaZulu ithini lakho bafolo ukugoqa ebantwini sesiqede wethu
Engakusho kakhulu mfethu ebantwini bakithi mfethu. Ngiyacela mfethu uma ngabe ukhona indlela mhlambe ukuthi kusizakale mfethu abafethu. Baningi abafethu engakusho baningi abafethu abafisa ukuphuma kulosasane wakawunga. Yeah. Engakusho uma ukuthi bakhona abantu mhlawumbe abangaba nendlela ukuthi nawo babe nesandla ukusiza abafethu. Siyacela ukuthi basumele phezulu. Bese ngiphinde futhi ngicela ukuthi uma kukhona abantu abangakwazi ukuthi nakuyouth esakhula ezemva kwethu eseze ukuthi mhlawumbe naye ngagcina ingene kulelo bisho. Cela bazame kube khona nama-charity abavula indlela ezithile zokuthi basize abantu ukuthi bangabe besangena kulosasane wewunga. Mawukuthi bakhona abanalawo manje ngicela basize kakhulu bahambele phambili kulabo bantu abahluphekile abangenalutho basize kakhulu nabazali ke emakhaya engakusho kakhulu kubazali ngicela sabazali emakhaya sifundise ingane zethu sibonise ingane zethu ngempilo yama drugs ngoba ama drugs ayibulala impilo yomuntu ayibulala kakhulu impilo eyouth namhlanje ayibulele ngalendlela ukuthi sigcina siphenduka osikhotheni ulale emgaqweni ushiya umuzi wakini neroof right ushiya ukharo wakini oright okuphekwe namhlanje uhambe ukharo ongawazi walahlwane nemqomeni yini ulandele le wunga le engakusho nje kakhulu kubazali ngiyacela abazali baqelele ingane zabo emakhaya bayifundise indlela ukuthi zingangeni ema-drugsini ziphathe kahle amantombazane asiphathe kahle uqoma kuze kudlulele akungenzeki vele uqoma okay into yadala siyaqoma kodwa bheka ukuthi uqoma umuntu okanjani ulandele izinto ekanjani uma uyintombazane ngoba yini yonke into ezigcina sithole nezifo esingazazi sithole yonke imkilingwane engicela kakhulu ukuthi ngicela sibambisaneni singama-South African sibumbane sibe into eyodwa sisizaneni ungamlahleleli omunye umuntu wakini ngaphandle. Ungathini ngey'nhlelo ey'njengalezi eseyiqwashisa abantu nje emakhaya njengaye Mp TV1? Engakusho nje ngithi iy'nhlelo ezihambela phambili lezo ziyazama kakhulu ukuzama ukuqashisa abantu ukuze bangabanye nabanye abantu abasaqala ukungena obishini bengabe besangena nabanye abantu abasazodideka in future bengabe besadideka. Engakusho futhi ngithi siyabonga kakhulu bona labo bafethu abazama into kanjalo ukuthi bakwazi ukusiza abanye abantu njengaye Mp TV1 ukuthi ikwazi ukuthi ihambele phambili empilweni zabantu basize just for ukuthi bashintshe impilo zabo. Siyabonga kakhulu phinde sifuna nakubazali sicele futhi nabazali bafake umfutho ekuthenini ingane zabo nazo zikwazi ukuthi zilandelele ezintweni ezinhle singalandelele ezintweni ezimbi. Siyabonga kakhulu. Siyabonga bafo i-episode yakho mfowethu ngiswele igama lesitoni engingakusho ngalo mfowethu ile episode edinga ukuthi ibukwe izingane ezikoleni ukuze zizokwazi ukuthi zifunde ziqwashe. Siyabonga bafuthi ube ingxenye Mp TV1 ukwazi ukuthi uzoqwashisa isizwe. Kwesinye isikhathi ke bafo uNkulunkulu engakufaka entweni kanje. Amen. Kanti uyazi ukuthi iwena ongakwazi ukuthi ubuye uzokhuluma nesizwe uwenze isifundo ngawe. Kunzima ke makwenziwe isifundo ngawe kusuke kunzima kuwe kusuke kwenziwe isifundo ngawe kodwa manje ngempilo yakho wedwa uzosave abantu abaningi. Yeah, siyabonga bafo engathi uNkulunkulu engaba nawe akusize ugcine ukwazile ukuthi uphume la oyethamele how I ended up in drugs ngaphansi kwe-Mp TV1. Mawuthi uyaqala ukuba ingxenye yethu siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ucindezele wakhe ibell uzokubeka emathubeni ukuthi makukhona isiqephu esisiposayo uzothi mawungena ngaphakathi bese uyitholela isiqephu sangalolo suku. Siyacela ukuthi bejone ne-membership ukuze izokwazi ukuthi ilekelele la ingalekelela khona. Ngakho ke mina nguprofessor ngingwakamkhiza ngidabuka phansi kaNongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini lakamandlakazi. Uma usubuke wezwafika la okusho ukuthi isidla amaningi sakeni ngakho ke mina sengcenga.